O ani mata upo e tono le nei pepa o e silafia e ono ao ngā mo tupulanga nei. Nei sila po Samoa fo. Mai lava le vai whaatara whasolpito a misfo le vai o le whaiwhau o le karesia. E le mawhai ana avesea le tāu o le nei newspaper o le Sulu Samoa a le whakasa pe ana e sauno se a whe varu se lau tō sulu iwa na whawai ia tō a iwa tau sanga talu tau nu le lotu a o lea ua sau i whafo o me e lomi a ia tusi le nei tusi ia ai o lea fui o whatau e nai fui a tonu o se tas fui lea mea na whainonga ina ili tala ina o le whalom tusi fau lea sa tala i manua wa na le lom sa matara lomi ai o le o tatu pi sa le ano lava le tāu o le nei sulu o le vavai atu nei le ngata o le whaamatala ina o me tutupu i Samoa lava ia a o me tutupu le larolangi ai me se lava la o tala i me tutupu le tala whasolpito o ngā luenga le karesia e whakasa inu ese ai me se le Pasifika ia pēla o mena o vavai atu nei o toi whawhango mai ngā luenga tua mo au lava ia toi vavai atu inisi o ingoa i e tā ua tutu o le ingoa i tō tele wa i ngā whaiwhi au le aso o le sotanga na o te le lope o i loa i tō tele o nai o tātou tamata o le toi whaitau ina o matoe mai asiasi ma toi whaitau nei le mea sina tāua le karesia e toi mātau ina ai mai loa ai mea na tupi o lātou tua o le mea momoana o tawhianga le sa lui saipe ia o nei records ia tele an tatou whangongo o maufo i tusi whaingilisi o le nei tawhianga wa pe o lo o tustusinga ana i o tātou wata mata i lea i mena tupu i lea aso e le mata mofi ele suru i lau o te ia tufo i ai i tustusinga ana i toi ina o sa i e malanga i nā o whaiwhe au ia na tiakona ma whawhawo e o tiakona fo i nea i kalesia la waki la waki o na la waki. This was my story and this was our inga, so I was very grateful to be reminded that not only O le Sulu is the archive of Mea Uma, you know, what we talked about. The story is about literally everything, but it's also a story in the name that we all carry. So I think it's a good motivation for anybody that's New Zealand born or struggling with an angana, it's an invitation for us to say, hey, maybe even if you just see a name, this is our angana too, and for us to reconnect with the whakabenga, mana history. Yeah.